Pemirsa, Kerama Banjar Adat Teguan, Desa Adat Punggul, Kecamatan Abian Semal Badung, margiang upacara melaspas miwah mupuk pedagingan, sani pinaka edan pemargin karya memungkah, raspati kalpa mepetudusan alit, ring pura melanting, sani kelaksanayang, ring galah tengai, rahina anggarane dibi. Pemargin upacara melaspas miwah mupuk pedagingan, ring pura melanting Banjar Teguan kepuput oleh ide pedanda Putu Peling, saking geri Batu Bulan miwah ide pedanda gede saking geri Peseraman Dharma Sabe. Pemargin upacara pinaka edan kari memungkah, prospati kalpa miwah mepedudusan alit, sani megena ring pura melanting Banjar Adat Teguan. Puncak kari kemargiang nemoning raina tumpak rulut, sani cara tanggal 7 September, sani jagirau. Klian adat Banjar Teguan igusti ngurah ketut uedas terenyobiyahang, pemargin karya inucap pinaka asil saking paruman Kerama Banjar Teguan. Sekadi kauningin karya puniki kemargiang sesampun pewangunan Balai Banjar, rumah sekuring pelinggih melanting balik kulkul mewah jineng presida kepuputang. Mawen ke wentan karya dua wentan tetanggunan sane awu saking wantuan Bapak Bupati mino kadi ke wentanan mau pijo jinah wantah 1 miliar sapunika Gubanti mecik mino kadi wawidang sane wentan sejeronan irikiring Balai Banjar ngantos megenah ring pelinggih sampun wasta puput nika mawenan serang kayo nido dane kramo membuat pisan jagi nangun karya sapunika. Upacara mupuk pedagingan taler kerauhin oleh Wakil Bupati Badung Iketut Suyase, Kesarengin Camat Abian Semal, Igusti Ngurah Surya Jaya, Perbekal Punggul Kadek Sukarmo, miwah Benis Adat Punggul Nyoman Murjana, antuk sinarengan ngeristi tiang karya mangde pemargin karya Presida Memargi Antar. Renggala punika, Wagub Suyase taler ngemargiang pangubaktian, sepisanan antuk nyuk serang danau pekara, petang atau juta rupiah. Wabub Suyase nelatarang mengerau dane sani nganggani pemerintah, pinaka Cina sokongan majeng samian krama, taler mapangapti mangde pemargin kautamaning karya sidaning don labde karya. Boyonya titiang anganan, titiang mantan ki, boyo anganan Pak Nyoman Gibra Soto anganan Bupati mantan, titiang dari Wakil Bupati, titiang sarang kali, kena sampun saat makanipun mewakilin nganganan krama Jagat Badung sami. Artinya dari sana-sana nanti titiang serang kalian itu sudah nyarang kali sapunika titiang anganin lebih kramo Jagat Badungnya nika mawastu artinya Jagat Kramo Badung niki sampun nyarengin kedadabian nyarengin saat makanya pun titiang kali sapunika utama menijak utama liatnya doanya ini. Karya sani kemargiang oleh Kerama Banjar Adat Teguan sampun kekawitan dawek tanggal 1 Juli kali tali Siangola sani lentang. Kedulirin antuk ngemargiang matur piuning. Upacara tawur raris kemargiang ring tanggal kali September. Kelanturang melaspas mupuk pedagingan mewah caru resigana ring tanggal 3 September. Upacara melasti ke Segara Batu Bolong. Kemargiang ring rahinane mangkin tanggal 4 September. Raris puncak karya kemargiang ring tanggal 7 September. Ide betara nyajar selami solas raina raris penyedaban kemargiang ring tanggal 21 September sani jagirau. Joko Andika, Bali TV.